aming station sa cable car. And then after this, asa ka doon? Ay, day? After? Magandang magbarko-barko maganay. Ang magbarko-barko doon, mag-sail, may mag-sailing. Laban. Killer mo na taron tayo. Opo yung mga goats day, pero lalaban kami. Hi guys, so mag-sailing mi pa doon. Time check, it's already 6:11. And ang among schedule sa barko or for sailing is at 6:30. Grabe gid no. Imagine na guys, sukad pa alas 6 sa buntag. Among lakaw, sige mig lakaw. Hangtod karon. Alas 4 na baya ka dito. Buong na jud ko. As in jud makabuong na gid siya. Bugot sa kay tubok na mong kalawasan man. Gusto ko humantay Pirates of the Caribbean yung diba siya tayo nag-Pirates of the Caribbean. Red flag and everything. Dami lagi day. Nung sa inyo may nung Pirates of the Caribbean. Kaayo day. Ano sa inyo ng feels sa inyo? So ito nga pala. Una, evening sale. Okay. Ayan. Aqualuna. Sorry. Iba. Wow. We are now on the boat and this is so amazing. Look at that, guys. We're inside the boat. Wow. Here? I want to stay here. O diba? I'm on the edge. So when you ride Aqualuna, naa siya'y free drink. One drink for each person. So for us, kami ni Miyuni o ni Steffi, ang among gi-order kay white wine. Next, mga titas of Hong Kong, Shima. Hello, where are you from? From the Philippines, Cebu. Thank you. White wine for us. Come on. Shop day. Hey, bumirang ka day. Cheers day. Guys, so time check no? 7:51 na. Yeah, laban lang gid mi diri. We're heading back to the hotel to rest a little bit before we mag-dinner. Bupak na jud kay tanang mga tanay lang no among mga tiil ba o mga paa kay gapurog na ganag. A few moments later. Into my room. Okay. So I'm so tired. My feet are tired. Yes, I'm alone. But this room is good for two. Wow. Okay. Amaze balls. So, bisag kapoy na kaya mo mga titil, laban gyapon may naamis mo ko karon kinanira di mga barato nga pasalubong ug mga sneakers nga barato nga pili na mo click one. And we're finally in our hotel. I'm all alone. Ako ra usa, sila Miyuni ug si Steffi kay usa sila room. Lone kay ko diri ako kauban.
Isod kini mag-inasara ka na. Kita kauban. Shima. Ito tomorrow, one of the places that we're going to visit is Hong Kong Disneyland. So I need to regain my energy for tomorrow's activities. I'm really excited. So far, basag kapoy kaayo ang amuang laag-laag karong adlaw no kay lingaw kaayo and we're very productive. So laban lang jud pero sa tindahan lang gid guys no kay gapurog jud maayo akong tiil kay yupak jud kaayo. Ganina ni balik mi diri sa hotel kay wala lang freshen up lang and to fix our stuff. And then ninaog ko ang duha na mo kakauban from Klook og si Steffi na tumig mongkok pero si Miuni kaya nagpabiling siya sa room kaya na ganyan kaya nagluya na gid siya maayo. But yes, tomorrow is another day. Excited ko mag Hong Kong Disneyland again. And I hope, I'm pretty sure that mas lingaw karon compared the last time. Kay, oh my God, I'm with the kadayers, day. Grabe gid kalingaw karon adlaw bitaw matug na ko kalonli ba sa life na to matay tapat Good night, guys. See you again tomorrow.